Pozdrav svima ljudi, Serbian Gameplay ovdje i danas ću vam pokazati tutorial kako napraviti Google Chrome temu. Prvo što treba da uradite je dođite na www.teambeta.com. To će vam biti dole u opisu, to jest u deskripciji. I da počnemo. Uvijek to je Team Creator. I sada šta god želite, vi stavljate na primjer slike, na primjer menjate boje, kao što vidite, možete raditi ako hoćete. Ja ću na primjer ubaciti sliku na NTP background. Evo ga. Aha. I... Oj majko mila, šta uradim. I sad idemo na desktop. YouTube i evo ga, ja ću izabrati ovo. I evo, to je to. Naprimjer sad frame. Na frame ću da uradim desktop carbon background. Evo vidite, jel? I dobro, idemo na toolbar. Toolbar može da promijenim boju, naprimjer plava, ali to me nešto neće, pa ćemo da ostavimo. Vidite, jel? Stvar hoće. Plava, ja ću izabrati crnu. I evo ga. Vidite. I tako. Tap background. To je boja kartice. Tu može da bude, na primjer, žuta. Nije loša boja. Sasvim. Primuje se uz auto. I frame overlay. Frame overlay nije za dirama, to možete da mijenjate. Ovo inače moj prijatelj. Nešto se zasmio, zakleberio se. I vidite, to je to. I ono što trebate da uradite je što je u pack i pack and install team. I sad samo čekate i služite nastavi. Čekate 4 godine. I to skida. Idi bode unis. I to je to, dodaj. I kao što vidite, to je to. Vidite kako je to lijepo. I sad vi možete bilo koju sliku ostavite, ako vam neka slika nije baš dobra po izboru, imate tamo x-ić i vi ga izbrišete. Sad da vam pokažem kako izbrisati tu temu da na ovu neku stavite. Uvesti podešavanja. I ovo ovdje, vrat na podrazumijanu temu. Kao što vidite. I to je to. Kao što vidite. Subscribeujte na, lajkujte, komentarišite, šerajte. I pratite nas na Facebooku. Vidimo se na sljedećem tutorialu i vidimo se. Ćao!